West Karbi Anglong along Harlong Kilok Kiroy Gari kidnap. Taralang sa People's Hall at Warajam ke Pathe. Karbi Anglong along Mumchaya Khai ng Kebat. Kardom, Kad News 7 Abirte Thanbang Nili, Wilarbon Krupi. Nonar Jekta Bir Tang Ton Pen. Karbi Anglong Assam Lapen Meghalaya, Jape Jahoyalong Ingnam Rai Komatum, Harlong Kelok, Kiroya Gari Kinab Dunlong Abirta, Nilutuma Perangke Kad News Along, Birta Nang Pali. West Karbi Anglong Hamren Central Range Rai Komatum, Mokoy Rampen Harlong Kilok Kiroy Boma Hudi Hum ML01 B1161 number at track Neptune. Karbi Anglong along Kilong Laso Harlong Kilok Ador Theo. Harlong Kilok Ador ke Theo Ajok. Harlong Kachong Hua Bang Phuatum Joy Joy Pen Angtan Ki Jor Chong Hu Bombus Ingnam Rai Komatum Pen Perangkia Phan Than Pachini. Karbi Anglong Autonomous Council PWD Sai Campaign Taralang sa People's Hall Kedamatawar Non Malom Ajam Pathe Bomlo. Difu Manja Tawar Pipen Taralang sa Karbi People's Hall Kacheleng Tawar ke Pathe Ponjia Phan Non Malom Karbi Anglong Autonomous Council Pen Saya Mo Chiparudeng Pontanglo. PWD Pen Kasalam Pon Laso Tawar Ajam ke Pathe Jia Phan Tawar Kachingkina Dim Tawar Ajam Pathe Bomlo. EM Omar Singh Tisula Pen Aris Ang Huatum Phaikuni Sirkep Arni Taralang sa Humri Dampen KCS Samaipu Chandra Singh Kruapan Chetong Dampen Taralang sa Kapaching Thurji Lapen Kapamijia Paching Watching Saipon Taralang sa Along Kedo Sai Tiki Mate Agriculture Along Lialong Alhui ke Sang Hempen Cheng Lokinang Sora Hem Haihu Kikim Jia Pani Entiso Radang No Ningji. Phaikuni ni Phai Sirkep Arni Kewa Ewa Song Pen Rong Nihang Rong Keraklam Adungalong Lialong Kahumri Dam Labang sa Kahumri Dam Ahut Don Pharo Phoso se Mumchaya Khayatum Karbi Along Lialong Kedo Thek Pon Long Alang Litumpen nang Kethandun Atengke Ningkan Photrok Aprang Pen Sidak Kedo Pusi Alang Litumpen nang Kethandun Karbi Anglong Arat Karbi Khayatum Kedo Athai Kavesi Forest Along Lesi Thidun Bom Bonta Mumchaya Khai ke Rong Supiadung Rong Nihang Rong Keraklam Along Le Adong ke Don Pharo Phoso se Adon nang do tanglo Lasilatum koson si Karbi along lialong nang ke dolong popma Lapet komat si long le ke pekma Sodak pen ingsay po nang jipusi Kewayo kong chunbang si imteron pen Arisang ho tumpen kehang pado Mumchaya Khai atumpen Voter ID lapen court affidavit alo Hehuita Kewayo tumpen kahumri damahut Chipaklang dun Lasi Siksedum area along lialong Koson si Mumchaya Khayatum le Karbi Anglong voter list along le amen nang ke dodun kokma puta alang yin pen pachini thu la sila so puthak RC jit pen kangsai padupo nang jibusi kewayo songatum pen kehang padupo Phaikuni ni Pioneer Cap Arni Kangsa Por Pioneer Cap Rajitim Apor Pen Retashing Hia Quarter along Indeng Sir Cap Karbi Anglong Morningstar FC Mahangke Thek Arni Alir Alon Pen Katalon Sirkep Angdeng Mahangke Thek Katalon Pon Amailong Karbi Anglong Morningstar FC Maipu Karbi Anglong Autonomous Council MSC Retashing Hi Pensi Mai Chipahim Puponlo Labang sa Mailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Chitong Dun Pen Sirkep Angdeng Morningstar FC Mahangke Thek Arni Katalon Ahim Kedok Ing Than Pon Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horin Singh Bey EM Tarendra Brahma EM Raton Teron MSC Pabitra Rongpi MSC Ram Singh Timong MSC Mongol Singh Timong Atum Chitong Dun 2008 আমার ক্লাব জন্ম হয়েছে 2008 আমার ডিফু চ্যাম্পিয়ন সো ফার্স্ট ইয়ারতে আমার চ্যাম্পিয়ন দ্য সেম ইয়ার 2009 আমি কার্বি আংলং ক্লাব লিগ জয়েন করেছো দ্য সেম ফার্স্ট ইয়ার আমি মানে উই বিকেম দ্য চ্যাম্পিয়ন অফ কার্বি আংলং দ্য সেম ইয়ার উই হ্যাভ পার্টিসিপেটেড অল আসাম ফুটবল ক্লাব তাতে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছো অল আসাম ফার্স্ট ট্রাইতে আমি সব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছো Lapenan Parta Morningstar FC Klembang Pubang Pipen Chenglok Ongdung Kithe Kiting Atum Chitong Dun Pen Sirkep Angdeng Kichok Karbi Anglong Morningstar FC Mahangke Thek Katalon Arnia Mailong RDP Dun Rinti Kat News 7 Abirta Manggila Pangsikang Ton Poniklaw Laing Bom sa Kat News Channel Dome Thakme Kurwang 2